And we last baby. Manje yini othaka The choice. yini othakayiboni wena yini othakayiboni manje mina sengifike ku-stage ngayiboni yini angayiboni Under 14. una 14 ukuthi naku sesalalana lapho yasifuthi uhambelana naye Asikusikhulumi ngomntana ona 14. yes uyamisa uthandana imali High school ne. lento asibose High school lo mntwana uthandana umuntu onanga 14, una 14 high school. uthandana umuntu onanga 14 years old 14 years old umithiswa umntana wena uthakaboni Una 14. Awamithisa umuntu ona 15, 16. yini angayiboni ngeke khulu lapho wona ngisho ngithakaboni 18 usokuthunga ubeza. uthakaboni no impi yami yazisibuka Mawuna 18 udlala wena 14. mina mremo wena 14 kodwa ngeke uthi ushaya. wena ayakaboni ngithi mina hawu angaboni kodwa uyazi ukuthi ucansi masilalana kwenza kanani yini angayiboni angayazi ukuthi basenza ucansi siyabonga ukuthi perfect banking lo mitha bona bebajabuliswa nje ukuthi uyabonga Aye, SJs. yini angayazi ukuthi wasihlatshwa mangayazi nangamtshelo mawulala hayi mre ngalesikole nithi mawulala amabhenefisi okulala yini bayafundiswa musa mangakwazi lokho vele esikoleni bayafundiswa elungu uzokwenza lento leyo yini kangayiboni mre ukuze ugcima abona ipipi lingena kuyena umthisa Ufuna ukuhlala phansi naye kahle kahle. Umtshela. azi Age bar. Mina ngifuna masaqala ngibona ukuthi manje yabona siyabona bo but yini ongayiboni umntana ona 14 ukuthi mayisingalala oza amithe yini ongayiboni yena bese umuntu usasemncane usengakaboni yini angayiboni hayi kuka trading kodwa yakhe ukuthi ngoba manje bangisho yabo kuyodepende lokuthi lo muntu lo uthandana nomuntu onangaka 14 nje Uthandana nomuntu umuntu sikhuluma umuntu ona 14 omithayo ngeke yini angayiboni yena okwaqala ngabona umuntu umdala Thuwa akazi ukuthi masilalana Bazikole bake basho bathi kanjani. Bathi umntwana kwamfundisa kanjani. Hayi ukuthi umtshele straight. thina ke sikhuluma nengane ngeke stage obangitshela nini yes ngeke ngimtshele stage obangitshela but umre ukuthi umntana ona 14 akaboni ukuthi alalaza amithe kodwa akaboni yini angayiboni akunokwenzeka yini angayiboni kunokwenzeka ngijabulisa nje ukuthi into eziyalala uthanda le friction lapho kodwa uyayazi lento le friction uyayazi nje ukuthi kuzogcineka amithe by mistake akaboni not by mistake akaboni enjoyment and ngiyamjabulisa akaboni yabo azamithe akaboni na ingane iyavela ingane akaboni phela sala kaboni yini angayiboni ipipi yakho ukubona libamba alifake ipipi yini angayiboni Lawutana uyasho kathi kuba kwamaphondo ziyaqhama lezi ngemaphondo uyayibona lento umntwana ukuthi okay into yenza ngaso yini angayiboni phela phezu kunokwenzeka small yabo seshabana ukuthembisa inyuka izulu yakufonela ekuseni uthi umkhapha next uthole uyeza balinde wena kumanga ngilambisa and bakufonela ekuseni wathola mawuza ungithembisi bakho ukusukelela straight angibiza mntaka kutantu ukuthi mali amasi sikwawuzi yami ayibhoma mfethu umuntu yabakhona eish lo kuthola ngithengwayo 14 somithi wala konke ayeke iyobisi sibekela amancinci ngiyakuye vele ufonele uthengile ukhale ukuthi phela akabuzi efethi from ekuseni kuyafaa wena ngiyakuya because even must we keep on it phela ubhalile phela wani Okay, man.